ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo ita alawas anapauluan. Caregiver, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agwalwala manan ni Sir Lister ije kwarto na, madam. Ha? Oh, makapasurun met day tao. Adala nga rod sakit nan, kastapay ti ugali na. Kabutang ko nga sitgan ang mga nobarsakan nak itibasaw. Uno plato, madam. No agwala di ta kwarto na, bayan nyo laeng. Uray siyak kat awan pa'y respeto nan. Pagsasawan nakit din. Ay, kabutbutang, madam. No asitgan, agungat ladagos. Awan ti makaanos a nurse kan kuana. Tapapanawin na amin at ang danak ang mga sikaso kan kuana. Masurunak. May mayat sa no caregiver ti alaan nyo, madam. Barang iso ti makaanos. Kumusta ni Lester? Mangmangan ka di matlaay? Kanayon nga agwala. Awan makaanos a nurse kan kuana. Ay aywan nyo kumaa. Kasta lang ti reaksyon na tama di siguro ti marikrik na na. Rumbeng ka di pa'y nga agwala. Uray sana na tayo ti adda sakit na. Tagsak-sakripisyo tayo mat para kan kuana. Ha, kimaro ti kinasuplado na. Pasensyaan tayo no kimaro ti kinasuplado na. Manipo di dinamuan na nga da leukemia na desperadon. Apay kumaada tayo ti pangipapasan na iti marikrik nana. Basol tayo kadi. Maawatam kumamet ti kasasaan ti masakit. Di kawat la makasara kan iti trabaho, anak ko. Dalpas bunti caregiving iti testa. Ngam narigat samot ti makasarak iti trabaho. Ada imbaga ti gayam ko nang. Jay kaaruba ti bus na. Agkasapulan da kano iti mga iwan iti apo ti may sa abak nan. Adayo ka di day tapalay, anak. Iti may sa subdivision nanang. Jay akin kuka kano ti subdivision ti agkasapulan. Baknang dangarod ano kasta. Ako kwada ti subdivision ako nam. Nay, kapay nga da kahit yasinag ti swimming pool insan. Amang ano maulaw ka kat may rarab ka rita. Amok kayat mo mat. Kayat mo ngamin na mabukudan dagit sa nikwa da lolo kan lola. Uy, nalaing kalatamat taam mo minsan. Sayang mat ti kinalaing kan kinatar mo. Tadamat sakit mo a leukemia. Agyaman kakit di Tasaan asikatin addaan iti sakit. Imbaglakit din, tas saan na makaakar ti sakit mo. Ipanda ka kuman iti isolation room. Wano makwarantin ka kuma. Saan na makaakar ti sakit ko, loko? Apay, TB wano AIDS? Imbagpay ka dagi sakit Tamabayag ti taning tibiyag. Anya? Di ta ka malangan. Di manawan ti awanan ba nga agong. Ngam... Oh... Apay ngamin anadaanak iti kastoy asakit. Manong at hapay abulan ti panagbiag ko. Anya ka di ti masapol mo? Imbaga ngamin ti gayam ko nga agkasapulan kayo kano dito iti caregiver, manang. Ay, da madam, ti makasapol iti caregiver. Sana siya. May saakmat akatulong dito eh. Kasta ka di, manang. Mabalin ka dito umay agaplay iti bosyo? Ay, aguray talo kataktigay. Tasan pa'y arimuar ni madam. Umunagkan takadwaan ka ijayan ni madam. Agyaman manang. Imbag maanong samtiagaywan iti masakit. Nakapsot. Ngam adaw ti saan makaanos kan kuana. Ano sakta ka sa pulak ti trabaho, manang? Ada kadwak, madam. Agaplay ka na wakas caregiver. Ubing ka pa'y. Manusam nga ta ti trabaho nga apaplayam.
Amangan no sumagmamanula nga aldaw mo kat agpakadakan. Maanusak ti trabaho, madam. Malaksid laang no, agdangran ti aywana. Nula kat makaanos ka. Dakkel ti itod ko kan ka akas suweldom. No, makaanos ka. Ado ngamin ti saan anakaanos kan ko ana. Ikagumaak, madam. Naruama kitirigat. Tamarigrigat kami. Masakit ngamin ti inak. Katsyak ti pangnamnamaan na. Anya ti trabaho ti amam. Ulila akon iti ama, madam. Siyak ti breadwinner ako nada. Amom siguro met abasaan ti oras a panagtumar ti awir mo. Iso nga alaan kan. Itulod na ka ni Aisa iti kwarto ti aywanam. Agyamanak, madam. Intan iti kwarto ti aywanam. Sapay kumata maanusam. Ikagumaak, manang. Kasapulan ti panakibagay. Tapno agbayag iti trabaho. Sapay kumaading ka. Anday ta ti ruwangan ti kwarto na. Anduray ka talo katak. Asino tinangisagana iti sandwich ko? Saan anaimas? Leche. Pati gatas, nasamit. Nasamit ka day, sir? Ay, suray. Saan ko gaya marinamanan? Danga. Inumam! Kunak no baby ti aywana. Damulag mat gayam adi na amot ti aramiden na. Hoy, babae. Apay asaan ko nga amot ti aramida ka kunam? Ha? Apay, asino ka? Trixie tinagan ko, sir. Siyak ti mangaywan kan ka. Kunak no baby itayan. Saan mo't gayam? Anya? Apay nga rod nga umisam ka akasta. Mangin insulto ka kadi? Ha? Just kaya ka kadi? Ayan ti kabarbaro a caregiver. Maanusan na nga ta ni Lester? Bugbog kawan itay ni Sir Lester, sir. Ang mga no agawid manen na di na oras ti kabarbaro ang mga aywan kan kuwada. Nalabit akasta, sir. Imbarsak naman ang titinimplak agatas. Mani po di dinaamuan na nga da sakit na. Nagbalin mo't na nakasjay. Di na siguro maawat ti kasasaad na, sir. Di na pa yan kaya't ti pa-confine iti ospital. Naita ti bidot na. Tiyan mo na ket sayang laeng ti panlaka-ospital na. Tamatay tumit laeng. Mabit laan, tapidutot tinabuong abaso, sir. Kan punasak tinawaris agatas. Imbaglakit din tagatas. Saan nga isbo, sir? Isbok ka na. Apay, ubing amak isbok. Anyat ko nayo, sir? Saan ko anangag? Kukam tinangag mo. Makangagmat gayam titulang. Makasaumot gayam ti umal. Anya ti kunam? Umalak? Sinong batak laang matikunayo ang makangag ti tulang, sir? Kunakmat, makasaugayam ti umal. Apay, imbagak ka di ada kayo, sir? Rumwar ka man dito yung kwartok? Rumwarak at talaga, sir. Taibulang ko tinabuong abaso. Ngam agsubli ak tumatlaan. Agawid kan. Diyak kaya tikaskan ka. Kasapulak ti sweldo, sir. Iso nga anusan ka. Apay dayta. Anya dayta na buong. Baso, sir. Imbarsak ngamin ti apu ko yo ti gatas. Ta nasamit ka noonay. Pangaasim ata anusam ti apukok. Desperado ngamin. Ta di na payan kayat tiyag pa ospital. Nayunak ti sweldo, miha. Uwan, sir. Kasapulak ngamin unay ti trabaho. Tamasakit mat ni nanang ko. Kaya't mo asawan. Agasikaso kay ti masakit dito'y kat agsakit ti inam. Sino nga ti mga sikaso ken ko na? Ada kapsat ko, sir. Ngam ada baby na. Kan ada bukod da abalay. Ngam agkaaruba kami laan. Isupay tinangitalkak iti inak, sir.
Nabayag ka din nakatulong dito, manang. Nabayagan na. Manon natawan ko dito eh. Sigod ka din akas diti ugali ni Sir Lester, manang. Ay saan? Nasingsingpat ni Sir Lester ngam ni Sir Larry. Ah, ni Sir Larry siguro dyan nakitak amagmag na iji-igit ti swimming pool. Idi kwan, napan iji lamisaan iti sirok ti kayo. Kas jay ti aramid na. Mapan uminaw mi jay sirok ti kayo. Andalat ta arak iji lamisaan na. Ha? Agbartek, kasta ka di, manang? Ay, saan matkit day? Saan na nga ipaturay ang mabartag tagungat ni Sir Claro? Anya ngay mo ti trabaho idi ni Sir Lester, manang. Pasaray sumurot ka ni Sir Claro. Tsaka mo no tultulungan na iti trabaho. Saan ko mat adamdamagan ti papananda? Kumusta kayo, nang? At titiginatang ko nga agas yo. Ay, naimbag man ta sinarungkaran na kanak ko. Ne, nagadumot ti ginaggatang mo nga agas ko. Wan, nanang. Amuyo, nasingpot ni Sir Claro. Nagpakadaak ta imbagak nga igatangan kayo iti agas. Ninayunan na pa iti sweldok, nang. Ay, imbag manan ako. No kastoy analam, kumaro ti asmak. Kanti pa nagsakit ti sikat ko. Gapo iti diferensya ti kidney. Saan nyo aliliwayan at tumarandag iti agas yo, ah? Saan mo, tanak? Pasensya ka yun. Ngam sa anak nga agbayag. Ang mga nooda kasapuran ni Sir Lester. Agungat tumanan. Hello, Sir Claro. Itaman pa'y. Apay adiyo iyag ni Lester dito ospital. Desperado ti apok, doktora. Di nan kayat tiyang paagas. Tay subat lang amatay kanon. Kasta ti kapanunutan ti dadduma a negatibo ti panagpampanunot na, sir. Ngam kamali dayta. Adang agwala no pilitan mi, doktora. Ituloy yu lata nga ipatumardag iti agas na, sir. Wen, doktora. Talaga ka di asaan na maagasan ti apoko? No maminsan, depende dayta iti pasyente. No tulungan na ti bagina, apay kit di na saan, sir. Sa balimat nga mi ni Lester, taawan panagtalak na iti agas. Saan mat kadyaks na? Desperadon idinamuan na ti sakit na. Imbagamat ngamin ni Lucia. Maipanamnamak, sir. Maagasan ni Lester. Ay, babay. Rupat kwarta kamat. Apingan anusam ti desperado ang masakit. Imbaglaangan ti rupat kwarta, tagtrabaho, sir. Ngam ti papakpakan laeng nga awan trabaho na. Anyat ko nam. Tikunak, sir. Aramatag ti pigsaken sa lunat kong agtrabaho. Tapno mapakan ko ti bagik. Ken, maigatangak ni nanang ko iti agas. Nagadon ngayon bagam. Pudnumat, sir. Saan nga agururay laeng iti manabtuog agrasya? Ah, sige. Dita kayon, sir. Pinanawan na konti sinalbag. Tangsit mo't day ta babae ah. Nagturit ka na nang ibaga iti kasjay ka ni Sir Larry. Kasanukot bastos mo't manang. Hoy, babae, kunanakiting kanya. Sana pa imbaga arupat kwarta kano. Kasanong no papanawan na ka? Nimot, Sir Claro, timang paspasweldo kanyak. Saan ka di, manang? Ngam naturay mat ni Sir Larry. Kasano kumaan naturay ngay? Ni Sir Claro mo tibak nang saan nga iso? Sa bagay. Ngam, isunto ti agtawid iti kinabak ng da, sir. Nang runa takas jay mat ni Sir Lester. Duada ka dilaang nga apo ko da? Wen, kan agpadadan nga ulila. Agpada mat anatay iti aksidente dagiti dadakkel da. Ha? Aksidente ko na, manang? Wen, nagkakalugan da kano iti kotse. Ngam na disgrasya ti kotse. Pati asawa na kat nairaman anatay. Kastagayan. Ay, nagkasang matan. Ta naggigiddan da iti aksidente. Kaasi daman. Kung akman, mutimanaw kan.
Anya pa'y lang ti araramidan nito. Saan mo ko maakagura amin a tao, sir? Amin a tao kat maaddaan iti sakit. Ngam saan amaagasan ti sakit ko. Isungarod nga adda doktor, tapno tumulong ang mga gas kadagiti masakit, sir. Naagasan da ko man ti sakit ko. Ibaga dakit din nga chemotherapy kano. Isuntumot lang amatayan. Gasto kan tuok tala sakit kanumat. Pagkwartahan dala ang ti tao. Nga maadamat makarecover ang makimo, sir. Ay na, kaya't mo kadi ako ko amin ni Sir Larry ti para kumakan ka, sir? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Caregiver, dito'y drama tayo, ti masakbayan ba? Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Ti Masakbayan. Pinapalabas, nagbalin na suplado kan managpupudot ni Lester. Manipud na amuan na nga da sakit na leukemia, maragsakan mat nilari akasinsin na, gapu iti dayta. Iti sabali abangir, marigrigat na Trixie, isuan nag-apply akas caregiver iti balay da Lester. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo, ti masakbayan ba? Naagasan da ko man ati sakit ko. Ibaga dakit din, nagpa-chemotherapy ka no. Isuuntumat lang ang matayak. Gasto kan tuok, tanasakit ka nomat. Pagkwartahan da lang ti tao. Nga maadamat maimbagan ang makimo, sir. Ay na, kaya't mo kadi ako ko amin ni Sir Larry ti para kumakan ka, sir? Anya, kukuhanak mo naman. Wan, sir. Isungag pagas ka. Adamot makasurvive ang makimo. At nakatipay namnamak. Magpakemo ak. Apay kit din nga awan, sir. Saan nyo nga orayan ang maidalit kayo? Rumbang nga ang paagas kayon. Agpanunot pay. Anya ka di tinaramid mo? Ta saan mo't nagririyaw ni Sir Lester itangal daw? Pinagulimag kun ama nang. Iti kalabas kat basit lang aba nagkatagungay. Agriyaw la adagos. Barang maalukoy ko nga ang paagas, manang. Imposible. Saan pa yung maalukoy dagiti bus tayo agpaagas? Diskarte laang day tamanang. Ngamnugid danam ti unget, ti panagong unget na. Ad-adda amarubruban ti unget na. Bilibaken ka. Naibusto pa iti anos ni madam. Gaputa kanayon na abugkawan ni madam. Iso ka di asan ang makmapan ni madam iji kwarto ni sir? Nalabit Kasla dapay kat guran ni madam kenkwana Gapo iti kasjay nga ramid na. Riniyawan na kayo kanimanan ni Lester, Lola? Saan ako na mapapan iji ayan tadyak kayat manen ti makangeg iti riyaw. Nagbalinan abastos. Anya ko matibasol tayo, no? Da sakit na. Da tayo matan ti pangipapasan na iti ungat na. Day tangarod ti pakasurunak. Kunan ni lolom amaawatan tayo. Ngam no kasjay aryawan nak. Makapaawan ganas. Ay, no siyak. Diyak may turod ti mangriyaw kada kayo, Lola. Kayat kayo ngamin. Day takat ti kayat ko ken ka, apo. Saan akas ken ni Lester akanayon nak aryawan? Apayakas lamay kulkulang ka dita. Naggapuam ka day. Nagnaak iji igit ti swimming pool manang.
Didak nakita da Sir Larry kan madam. Apay ko manudida ka nakita. Nangag ko ngamin ti saritaan da. Madlaw ko apas pa sa blugan ni Sir Larry ni madam. Ngam, padaksan namat ni Sir Lester. Madlaw ko amaragsakan ni Sir Larry, idi masakit ni Sir Lester. Masirok mo ka din o anya ti makagapo, manang? Nariyot ti agsasao, ngam gapo siguro iti matawid da sa nikwa. Kastamot ti madlaw ko, manang. No, kumatakayat ni Sir Lester ti agpa-confine ni hospital. Idi pa'y nga ibagbagat ti doktor na, ngam madima ngamin ni Sir Lester. Mangan kayon, sir. Taorasan ti panagtumaryo iti agas. Maulawak manen. Bayan na ka maturog. Agnanayon ko madahitoy at turog kon. Maulaw kayo, kunayo, sir? Imandar ka di manan titulang mo. Di nakasasaw kunak. Tamaturugak. Nan, dapadapan kayo man, sir. Ay, nagbara kayo, sir. Mabitlaang, tainak mangala iti panglabar ko kada kayo. Apay na itaaplanggana. Ipanmunsamat ni ta kwarto ni Lester. Uwan, sir. Labarak tanabara ni Sir Lester. Kasta ka ni? Umay ko man kitaan. Intayon, sir. Pakanak ko ma. Tadya pa nagtumar na ti agas. Ngam di namat kaya't ti mangan. Idi dapat nabara mo't gayam. No apay nga minal di nakayat yagyan ay hospital. Kagura na ti doktor. Numabalin kat paayaban tayo kumati doktor ditoy, sir. Amano di nakayat ti agyan iji ospital. Inaramid ko ididaytan. Ngam ad-adda anagwala. Oh, apay akasta tilangam anaggapu di ta kwarto ni Lester. Oy, kasano ang matulungan tayo? Kat di naman kaya nga asikasuan ti nurse mo no doktor. Awan mabalin no disuruten ti pagayatan na. Apaya di mo'y kagumaan nga lukuyan. Amumat na makumikumak iti ado at trabaho. Anya pa'y apanangalukoy ti kayat na. Bugawan naktupay. Urayan tayo kanilatan na may dalit. Basta jak kayatan ti mabugkawan. No di nakrespetuan, makaammon iti bagina. Apay kadi akasta ka. Nakurang ka iti pan nakaawat. Masakit jay tao. Isa rumbang nga awatan ti kasasabna. Apay ngayon yun nagmo dito'y kwartok tipungan kan ulas mo. Makikaibda ka kadi kanyak. Ha? No way! Di ka kaya takaida, sir. Asikaswan ka laang, taaman ngamin no agkumbulsyon ka. Apay ngamin apakadanagam ti mapasamak kanyak. Trabaho laang, sir. Agtalakak mo't ka, ta amok adinak dangran. Ta saan ka mo't alyon, wano tigre, saan ka di? Anya? Mauyong ka babae. Makamu ka man langan. Wow! Nagtaer ka mo't gayam no umisam ka, sir. Ngam, no agong-ungat ka, kasla ka na iyaw-awan aburangan abakus. Anya aburangan abakas. Si Kamat. Isa saan ka nga agong-ungat kan agririyaw, sir. Tapno saan ka nga agbalin aburangan abakus. Hello anak ko, kumusta kan dita? Nasaya atak mo't dito'y nang. Da kayo kit di Kumusta nga iti marikrik na ayo sakit yo? Samat asimro ti asma kan sakit ti sikit ko. Nasaya at mo't nga rod no kastanang. Diyak pa'y ngamin makaawid. Tagurigur man ni Sir Lester. Ne, apay adida ipan ija ospital. Padasat tumanan nga alukuyan barang no kayat na ti agpa-ospital. Amom nang, imisang mat na minsan idirinabak ko. Kasta ka di anak ko. Makatulong iti masakit. No idayaw mo met sagpaminsan.
Makita kat kaslamayat itatirik nayo, sir. Kaya tyo kadi taipan kayo iti hardin? Agtugaw kayo iti wheelchair? Ibagadan to paikit di abaldado ak. Duag tugawak iti wheelchair nga idurduron ti sabali. Apay, baldado kadilaan ti ag-wheelchair? Saan, sir? Uray dagiti masakit, adi na kayat ti mabignat, ngam kayat na ti makalangab iti presko nga angin akas kada kayo, agusar iti wheelchair. Nabayag nga agpaiswa jak napnapan di tardin. Isungarod nga ipan kayo, no nabayag ako nayo, adi kayo napnapan, sir. Ang mga numayaw awan kayo pay, gapu iti kabayagnan. Mauyong ka talaga. Ala, mapantaman langan. Ne. In kay samot ag-date dita swimming pool. May rarab kayong agpadpada dita. Dakas ka din no ipasyar ko ti pasyente, sir. Da kayo ngay, ada ka di mat kadate yo. Ne, apay adamagam no daka-date ko. Da kayo mat ngaminti mo na nang ibaga iti date, sir. Nagkuyog kayo ngamin na rimwar. Sigod kat saan arum-rumwar day ta pasyente. Wen tawan mo't ngaminti manakam ang mangkadwakan kwa na nga agpasyar, sir. Ah. Adda di ti mabalin, ngam awan samot nakam na, tadi na pa'y kadwaan. O sige, sir, panawan da kayo pa'y ditoy. Na, tumira. Kasano nga tati pa ng balas ko iti day ta babae. Kanayon nak nga insultuan. Nabayag adyak rimrimwar ditoy. Manipod na awananak iti ganas nga agbyag. Adda aklatan iti kwartok. Banag adakkel akam maliyo dayta, sir. Uray anya ti sakit amarik nga tayo. Addalat ta pagpatinggaan ti amin. Dayta nga rud apatingga ti ururayak. Tapno agpatinggamot kan ti sakit amarikriknak. Kasano kumamot ako na yung agpatinggan ti sakit amarikrik nayo, sir. Siyempre. No awanak ton. Oh, di awan mo tanday ta amariknak asakit. Ay sus, kamalimanan dayta na sa uyo, sir. Kasano kumamanan akamali ako nan. No nagsagana kayo kabayatan ti panagbiagyo, langit ti turungin nyo. Sigurado nga awan sakit kan liday ijay. Ngam no di kay nagsagana, saan ka di asakit kan tuok ti pagturungan ti kasjay? Iti impyerno ti kaya tumasawan. Kasano ti panagsagana? Tapno langit ti pagturungan. Kabutang kulakit di ti impyerno. Nakita yung kaday na Sir Lester kan Trixie iti asidag ti swimming pool, madam? Anya, da Lexter kan Trixie kunam? Rimwar ni Lester iti kwarto na? Naka-wheelchair ni Sir, madam. Idurduron ni Trixie. Anya ti kayat asawan da ito'y. Sigod kat kaguran ni Lester no ibagak arumwar iti kwarto na. Uray siya kat mas daawak, madam. Saan pa'y una yan nga agririyaw ni Sir Lester? Adda nga ta magic dayjay at Trixie. Majay ko na yung madam. Kasano ko ma? Apay anak karupangat ka diti lamisaan iti igid ti swimming pool. Kasano nga tati pa ng balas ko iti day a caregiver. Apay abalsam. Anya ti inaramid na ken ka. Maminduan ng ininsulto nak, Lola. Kasano ti pananginsulto na ken ka? Iti damo, kunana nga imbag kano ti ropat kwartang adda trabaho na, ngam ti agur uray iti grasya a manabduog. Ba nag-apod no? Saan ka di? Anya kuma tinasayata pagbanagan ti tao nga awan trabaho na. Sige, panawan ka pa itaad daramidek. Na. Sinalbag. Awan samot ng ti umayon kanya.
Nadya ba da caregiver ti inayunan na? Apay akas jeti sa una. Adatan diti kwartong, sir. Kumusta ti Riknam ang naggapo ijerwar? Kasla nakaginawak ang nakalangab iti preskong angin. Kasano, kat idi maamuan nyo ti sakit yo. Kinagura yun samot ten ultimo angin. Anya? Kasano kuma a kinagurak ultimo angin? Kasano kat di kayo matrumrumwar. No ada makisarita kada kayo. Bugkawan nyo matadagos. Diyak manam mo. Do apay akas jayak iti kalabas. Saan kayo ngamin ang maawanan itinamnama, sir? Agpaimbag kayo ket di. Kat agsagana kayo, tapno maikari kayo iti langit ako nada. Kasano kuma ti panagsagana ka kunam? Kitawan nyo titulong kan kaasi ti Diyos. Agpaagas kayo. Kalpasan na, agaramid kayo iti nasayaat, ama kaay-ayo iti Diyos. Hello, Lester. Itaman pa nga imawag ka. Naibos mo ka din dagiti agas mo? Doktora, mabalin ka dito may ditayan mo. Nabayag adyak na pandita. Iti anyaman nga oras. Silulo ka ti ospital para kan ka. Idi pa'y kumangay naramid mo dayta. O may kaminton bigat, doktora. Ket, sorry. No, damading nga insawsawang ko idinaudi nga ipapan ko dita. Awan kanya kun dayjay, Lester. Maawatak tinariknam idi. Isoan na ibagam ti kasjay. Ala, o may kalatta diti ospital. Or orayan ka, Lester. Nakapulas kayo mat, sir. Papalan nyo? Inkamutan nagpales, tayin tag date. Ah? Kartangam. Date? Amuyo ka diti sa asawa nyo, sir? Ay, imposible asaan alimpyo ti utak yo. Hindi ka man lang marabakan. Mapantay di ospital. Ay! Amumot gayam ti mangrabak, sir. Kunak no agbog kaw laang ti paglaingam. Kinapudno na. Adudag iti banag ang nasursorokan ka. Caregiver ka at talaga. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Merrill. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inalukoy ni Trixie ni Lester, amapan iti ospital tapno agpaagas. At dadagiti kanito asan anasaya at isungbat ni Lester. Ngaming katawa lang ni Trixie, tamaawatan na ti kasasaad ni Lester. Kabayatan na, saan ang nagustuhan ni Larry ti sungbat ni Trixie kenkwana. Isu akayat na abalsen ti balasang. Iti may sang aldaw asimrek ni Trixie iti silid ni Lester. Nasdaaw ti balasang. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Di ka man lang marabakan. Mapantay di ospital. Ha? Ay na, amumot gayam ti mangrabak, sir. Kunak no agbog kaw laang ti paglaingam. Kinapudno na. Adu dagiti banag ang nasursurukan ka. Caregiver ka talaga. Imbag man, tayo magsap di ta utak yo dagiti banag ang nasayaan. Orayan nakarod, sir. Inakbiit agpalas. Napagbalbaliw mo ti pan nakadismayak iti biyaga. Saan nga min arumbang asayangan nyo ti biyagyo, sir? Apay nasapa ang nagungor ti may sa adugan. Asino tinasapa pimanaw? Saan ko nga mo, sir? Adakmat itay ije kusina. Kunakno da kayo. Ningatalari tinangirwari tilogan? Inakitaan ije kwarto na no awan ijay, sir. Sige,
No awan ni Jay, kaawatan nga iso kinangaramat iti may sa anlugan. Mabit lang, sir, tayo nakitaan. Naglokon. Kaawatan nga inayaban na ti driver. Kapilitan na siyak ni mga maneho iti kutsek no rumwarak. Nabayag ka din day ta sakit yo, sir. Saan mat? Kanayo nakakaslan na bannog. Nalakaak nga gurigor. Intun kuan, agdaringunguak. Apay andi yung sinigot pa idi. Napnapan kami ni di. Diyan makita da sakit ko. Isang tiagasan da. Diyan makagapo. Di da pa'y maduktalan. Kasano nga rin pa nakaduktal da, sir? Idi adu tilimitam iti kodil ko. Kan kanayo nak nga agdaringungo. Nasakit dagit ti susop ko. Kat impalaptes dati darak. Kat iji anamuan nga dagayam lokimyak. Kat ijay kamatan asin mo ko. Adapay mo remedyo na dayta. Intuloy mo lat ako matinagyan iti ospital, sir. Kaya mo therapy ti imbaga ti doktor. Amom, sir. Adun ti amok anak pakimo. Kat simaya at ti kasasaad da. Survivor da kunak man laengen. Naimbaga bigat yo, doktora. Ulitak ti agkid daw iti dispensar kada kayo. Naimbag abigat mo, Mat. Di nagpagdanagan. Naawatak tinariknam iti. Iso anak kaisawang ka iti madi. Agyaman ak iti panakaawat yo, doktora. Umanugutak iti insingasing yo nga agkemo ak. Okay. Nasayaat mo kasta. Kapilitan nga agyan ka diti ospital. Tapno mabantayan ka anaimbag. Umanugot akong doktora. Sa nabale, tada caregiver ko analaing kan nasayaat. Caregiver? Kunak no girlfriend mo itayan. Nakaturog mat ni Sir Larry ija kwarto na, sir. Nakaturog ko nam. Aldawan na. Anya ka di ti pakariribukan nyo ditoy. Apay no nakaturog ni Larry. Napuyatan man nga tanan nagbuya iti TV ija kwarto na, ah. Adda ka di parikot. Apay akas la mariribukan ka, klaro. Nangag ko ngamin ti ungor ti may salugan. O sino tinangaramat? No danilari ako na ni Aisa. Sige, tawagak ti driver. Masapol amaamuan tayo no nangipanan na itilugan. Apay nga inruwar na. Tapno maliklikan ang mapanti cancer cells iti utak kan duri, ijay duri iti pangitudukan tayo iti enthratecal chemotherapy. Iti dori ti pangitudukan nyo, doktora. Apay akas la kabutang mo. Saan ang nasakit? Mabayag ka di, doktora. Saan matket di, ngam aganos ka? Ta saan ang maminsan ang maarami daytoy? Maulit pa'y? Depende, no. Kasano ti panang accept ti bagim iti agas. Sige, doktora. Agano sak. Damat nagungor alugan di tarwar. Napanan nga tati driver. Awagam ta umay dito day ta driver. Apag inaramat na tilugan adin na impakada. Ayan gayam ni Trixie. Apay nga awan ditoy. Awan mat ija kwarto na. Tanasapaan na pan iti kwarto ni Sir Lester, madam. Imay ka din nangalay ti kanan ni Lester. Saan pa'y mat, sir? Itaman pa'y. Katsigod mo't amasapa nga umay mangala. Tapatumarin na amasapa ni sir. Apay ngay. Mapanak man iti kwarto na. Hello anak, kumusta kan dita? Ada kami ka ni Sir Lester dito ospital nang. Sa anak manan ang makaawid pa'y. Sino tina ospital, anak ko?
Saan ka di asaan akayat ni Sir Lester ti agpa-ospital? Naalukoy kumatlaan nang. Madamapay ti ado a laboratory test ken kuana. Sakbay ang maisayang katiki mo. Ah, kasta ka de. Ay nagadumagayam ti kasapulan. Wenang, kasapulan akitaan da pay analain, no awan aberya sakbay ang maisayang kat. Ay, sige pay nga rod nang Sapay ko mga road ta maimbagan day tabos mo, anak ko. Bye! Apay ang nagdesisyon ka nga imay dito ospital, adi mo impakaamupay kada lolo ken lola, sir. Nauna ak tinagbayin. Takanayon dak hindi akong binsiran nga agpa-ospital. Ngam adutin sa usawang ko kadakwada amadi. Hay, pagmadyan na ngamin ti darasudos no maminsan. May mayat matlaang nutong palan ti pamagbaga dagiti nataengan. Mas dawak nga rod. Nuapay asika asaan ang nataengan ti tinungpal ko. Agpapigsa ka nga rodan, sir. Tapno daras ang maisayang kat ti umuna nga stage ti kimom. Anyan to nga tati ko na anda lolo. Numamwanda nga da akon dito ospital. Masapol nga ipakamok da ito'y kanilolom. Di na matgayam amo ngay may kaditi ospital. Adda kada kayo da ita, doktora. Anya ka diti bilag ja caregiver mo? Taiso titinungpal mo ako nam. Jack man mo, doktora. Idida mo. Uray pagsasawak kat ikat katawan namat ngamin. Nakita kan kwa na, ti uray kasano ti rigat da iti biyag. Kat naragsaklat ta kasasao. Numaminsan, datayo at tao, kat laisan tayo ti marigrigat. Idinto ta ni Apo Jesus, kat imay diti lubong ang nagbiag akas marigrigat. Kat saan ang nagnaad iti palasyo? Iti pa'y kulong dagiti dingwan tinakayanakan na. Saan kat nga iti ospital, wano dakla balay. Husto tako nam. Awampay doktor. Wano nurse anang asikaso ko ni Santa Maria nga inana. Hello, doktora. Nakaawag kayo man. Masapol ang kasao kayo maipapan ka ni Lester, sir. Imay diti ospital, adiyo ka no ammo. Ada dito ospital, doktor? One, sir. Ado ti may sayangkat a laboratory test. Kasapulan ti permayo, sakbay ang mairugi ti umon na session ti kemo. Umayak adagos dita, doktor. Uri saan kayo unay nga agapura, sir? Ta saan analpas amin ang proseso ti laboratory test na? Oh, agyaman ako iti impormasyon nga inted mo, doktora. Bye. Apay amatartaranta ka. Ada samad kinasaom iti cellphone mo. Ni doktora, inyawag na nga da ka no ni Lester iti ospital. Kaawatan nga impante caregiver na. Serious ka din, lolo? Ang mga nawan po ng impante caregiver, isa na idano na iti ospital. Oh, dita kayon, tama pa na iti ospital. Oh, ang mga no critical, lola. Ang mga no saan na madanon ni lolo. Anya ti kayat mo asawen iti saan amadanon. Ialis da iti sabali nga ospital. Ang mga no nalipatan ng timangas, ti kayat ko asawan. Saan mo't siguro? Nagkintayag iti imbagam. Nabit pa yan nakitak. Ngayon serrek da dya caregiver ti panglabar na. Tanabara ka no. Ngamita, amangan no nalamiisan. Imbag na nakaumay kayo, sir. Medyo nakapsot nga minti pasyente, kan medyo adagurikor na. Saan may nga amo nga imayda dito'y, doktora? Marigatan siguro. Isu nga imayda iti caregiver na. Mayat matket di ti resulta dagiti laboratory test na. Orayan tayo laang ang maimbagan ti gurigor na. Kan papigsaan tayo pa'y, sakbay ang maisayang katikemo, sir. Kunaklakit din no critical. Isu nga'y manugot nga pa-hospital.
May remedyo tayo, sir. Kasla, binaybayan na ngamin ti bagina. Naawanan nga min iti namnama. Idinaamuan na ti kasasad na. Negatibo ti panagpampanunot na. Rumbang akabayatan nga umang-angas ti tao, adalata namnama, sir. Kano maminsan, iti tao, di na kayat ti agpakita iti doktor. Bayat akabaulan na pa iti sakit a marikriknana. Wan nga rod, doktora. Kat sa laag pa doktor, inton talaga adinan kabaulan. Ngam, kimarkaro matgayaman ti marikriknana. Wan nga rod, doktor. Kasta ti bagbagami ka ni Lester. Mangan kan, sir. Aros kaldo tin sa ganak akanin nyo itaabigat. Mayat nga taday takanyak. Dayta ti in-recommenda ti dietitian mo, sir. Adamot karni ti manok alaok na dayta. Katsika. Apa adi kam mangan. Di nakpagdanagan, sir. Sumrak amin ataraon kanya. Pwera laang no nabangsit. Sika talaga. Urayan niya nga oras, mga anak. Ta sa anak mat kagtumtumar iti agas. Napigsa daytoy a tao, sir. Ay, pumigsaak tulaan. Makita. Karitan ka, sir. No pumigsa ka, agduelo ta. Saan kayo kadi amapan iti ospital, madam? Sa anak a doktor. Ti doktor ti makatulong iti masakit. Mapanak iti ayan ti negosyo. Dapat patag ti negosyo na kam ti apo ko na. Anya ti imbagam. Saan ko anangag? Ay, tiko nak, imbag pa ni Trixie. Taimpan na ni Sir Lester iti ospital, madam. Anya ngay nga rod ti gungguna na amatangtangdanan. No di na aramidan ti pagrebengan na. Bilibak mo't kunkwana, tanakaanos iti kasjay kabayag. Gapo, tanangato ti sweldo na. Ngem no na baba, masiguradok api manaw mat akas kadagiti daduma. Nangagkutim bagam ka ni Lola. Apay, anyalaw na ti pagbilibam iti dadya caregiver. Bilibak taisaw ti kabayagan anang asikasaw ka ni Sir Lester. Impan na pa iti ospital. Diyo ka di mapankitaan ti kasinsinyo, sir. Nambarak ko ma. Maakaran aktupay ti sakit na iti adda iti ospital. Dakpay ka iti agsakitan niya. Kakasmatan da ito yung tao. Awan duman na kanilula na. Awan bibiyang da iti masakit. Ay, anya ti kunam. Kas laki multi manok na itangiwat mo ngagtantana botob. Anya ti magam, Napan kayo kadimot iti ospital, Lola? Naira na nga ado ti pakakomikumak ita. Sana bali tadamot ija ni Trixie. Sa bagay, doktor ken nurse ti kasapulan ti pasyente. Saan kat ati mapanagbisita? Daytamot nga rod ti imbagak ken ni Aisa. Idi dinamag na numapanak kano ija ospital. Manakibiyang mat na di akatulong. Hanggang kasanungatan nga agpaiso ni Lester. At dangatan namnaman na. Amang ano awanan, Lola. Sika ano makalagip ka amapan mang bisita. Sir, umaydan to kanon i-insert ti umuna a session ti kimom. Sapay ko ma. Tamayat itibagik ti agas. Ang kasanon mo saan? Ikararag tayo sir. Kan dinamag ko no kasano kabayag ti agas na umunag iti bagim. 20 to 30 minutes kano kuna ti doktor. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Review script T Caregiver 1-3.
Caregiver episodes 1 to 3 opens with a kind of pain that many families understand but do not always talk about. This is not only a story about work. It is not only about someone taking care of another person. It is a story about sacrifice, distance, duty, and the quiet emotional burden carried by people who choose to serve others while slowly forgetting their own needs. The title caregiver already carries a heavy meaning. A caregiver is someone who gives time, strength, patience, and emotional attention to another person. But in this story, caregiving feels bigger than a job. It becomes a symbol of family responsibility. It becomes a symbol of love that must be proven through action. And sometimes it becomes a symbol of loneliness because the person caring for everyone else may have nobody asking who is caring for them. That is what makes the first 3 episodes emotionally strong. The drama does not simply show caregiving as noble or inspiring. It also shows the hidden cost behind it. The person who becomes a caregiver may be respected by others, but respect does not erase tiredness. They may be praised for being strong, but praise does not remove homesickness. They may be called selfless, but even selfless people still have hearts that feel pain. Episodes 1 to 3 seem to build the story around a character or family situation where responsibility becomes impossible to ignore. Someone must step forward. Someone must carry the burden. Someone must sacrifice comfort, time, dreams, or even personal happiness for the sake of family. That kind of setup is very familiar in Filipino and Ilocano drama because family duty is often treated as sacred. When a loved one needs help, walking away is not easy. But Caregiver asks a deeper question. When does sacrifice become too heavy for one person to carry alone? That question gives the story its emotional depth. In many families, one person becomes the strong one. The one who fixes things, the one who sends money, the one who stays awake, the one who understands, the one who adjusts, the one who cannot complain because everyone depends on them. At first, that role may come from love, but over time, it can become a burden that nobody else sees clearly. The early episodes likely show this emotional imbalance. A caregiver may be expected to keep giving without breaking. They may be expected to be patient even when they are tired. They may be expected to smile even when they miss home. They may be expected to choose family again and again, even when their own life is being delayed. That is the quiet sadness of the story. The caregiver's pain is not always dramatic. It is found in small moments: a tired voice, a hidden tear, a phone call that makes them miss home more, a memory of family that feels both comforting and painful, a moment when they ask themselves whether all this sacrifice will ever be understood. This is where caregiver becomes very relatable, especially for families connected to overseas work, domestic service, elder care, or any kind of caregiving responsibility. Many people leave home not because they want to be far away, but because love gives them no easy choice. They leave to provide, they leave to help, they leave because staying may not be enough to support the people they love. But leaving has a price. Distance changes people. It creates longing. It creates guilt. The person away from home may feel guilty for not being physically present. The family at home may feel abandoned even if they know the sacrifice is for them. That emotional contradiction can become painful because love is present but closeness is missing. The first 3 episodes seem to explore that kind of emotional tension. Caregiving is not only physical labor, it is emotional labor. It is carrying someone else's needs while hiding your own loneliness. It is serving another person while your own heart waits for comfort. It is being needed every day but not always being understood. That makes the story meaningful because it gives dignity to a kind of sacrifice that is often invisible. Caregivers are sometimes treated as workers only, but they are human beings with memories, dreams, families, and private pain. They may be responsible for someone else's safety, comfort, or daily life, but they also need kindness. They also need rest. They also need someone to remind them that their life matters too. The drama also seems to reflect the emotional conflict between duty and personal desire. A person may want to go home but cannot. They may want to rest but responsibility continues. They may want to choose themselves but family need becomes stronger. That inner battle is painful because there is no simple villain. The family is not wrong for needing help. The caregiver is not wrong for feeling tired. Life itself becomes the pressure. That is why Caregiver feels different from a simple love story. The heartbreak here is not only romantic. It is the heartbreak of duty, the heartbreak of being far from home, the heartbreak of having to be strong because weakness feels like a luxury, the heartbreak of choosing family while quietly losing pieces of yourself. Episodes 1 to 3 also likely introduce the people around the caregiver, and this is important. Some people may appreciate the sacrifice. Others may take it for granted. Some may only see the money, the work, or the service, but not the emotional cost. That is one of the hardest truths in stories like this. The person who sacrifices the most is not always the person who receives the most understanding. The story may also show how family members can become divided by expectation.
One person may believe the caregiver should keep helping because that is their responsibility. Another may see the caregiver's exhaustion and worry about them. Someone else may misunderstand their silence. These different reactions create emotional conflict without needing exaggerated drama. Caregiver becomes powerful because it shows that love inside a family is not always simple. Love can be mixed with pressure. Gratitude can be mixed with dependency. Duty can be mixed with resentment. A person can love their family deeply and still feel trapped by what everyone expects from them. That truth makes the story feel mature. Another strong theme is dignity in service. Caregiving is often quiet work. It is repetitive. It requires patience. It may not always receive applause, but the story reminds us that this kind of work has emotional value. To care for someone vulnerable, sick, old, lonely, or dependent requires strength. Not the loud kind of strength, but the daily kind. The kind that wakes up again even after exhaustion. The kind that continues even when nobody says thank you. That daily strength is the heart of the story. The caregiver is not heroic because they never feel pain. They are heroic because they continue despite the pain. They are not strong because they never cry. They are strong because even after crying, they still choose responsibility. But the story also seems to warn us not to romanticize sacrifice too much. Sacrifice is meaningful, but it should not become abuse. A person can be loving without being endlessly used. A person can serve without losing their dignity. A person can choose family without being forgotten by that same family. This is an important lesson because many people praise sacrifice while ignoring the person making it. Caregiver asks the audience to look at the people who care for others and ask, are we also caring for them? That question is simple but powerful. In many homes, the caregiver becomes part of the background. They are expected to be there, expected to help, expected to understand. But every person has limits. Every person needs emotional support. Even the strongest caregiver needs rest from carrying everyone else's burden. The first 3 episodes also seem to build toward a larger emotional conflict. Perhaps the caregiver's sacrifice begins to affect relationships. Perhaps distance creates misunderstanding. Perhaps family members start to depend too much. Perhaps the caregiver begins to question whether love should always mean giving up personal happiness. These are the questions that make the story worth following. From a storytelling perspective, episodes 1 to 3 work as an emotional foundation. They introduce the world of caregiving not as a simple occupation, but as a life shaped by responsibility. They prepare the audience to feel the weight of every decision. If the caregiver chooses family, something personal may be lost. If they choose themselves, guilt may follow. That conflict creates strong drama because both choices carry pain. The emotional lesson of this opening arc is that love must include appreciation. It is not enough to depend on someone, we must also value them. It is not enough to receive their sacrifice. We must also recognize the cost. It is not enough to call someone strong, we must also give them space to be human. That is why Caregiver feels important. It gives voice to people who often suffer quietly, caregivers, workers far from home, family members who sacrifice dreams, and anyone who has ever felt that their love is measured by how much they can endure. Overall, Caregiver episodes 1 to 3 is a heartfelt opening to a story about duty, sacrifice, homesickness, and the emotional price of choosing family over yourself. It is touching because it does not make sacrifice look easy. It shows that behind every responsible person there may be a tired heart. Behind every act of service there may be hidden longing. Behind every strong voice there may be a person waiting to be understood. The strongest message of this story is that caregivers deserve care too. They deserve respect, rest, gratitude, and compassion. They deserve to be seen not only for what they provide, but for who they are. Because when a person spends their life taking care of others, the least we can do is remember that their heart also needs a safe place to rest. Before we end, let me ask you this. Who carries the heavier burden, the person who leaves home to care and provide, or the family member who stays behind waiting and hopping? Share your thoughts in the comments. If you enjoyed this review, please give this video a like, subscribe to the channel, and turn on the notification bell so you will not miss our next review. Share this video with someone who understands the sacrifice of caregivers and family workers, and thank you for watching. See you again in the next story.